Prime Minister Mute Burup Ejid has expressed a willingness to engage in dialogue with U.S. President-elect Donald Trump about Greenland's future, emphasizing the island's desire for self-determination. "We don't want to be Danes, we don't want to be Americans, we want to be Greenlanders," Ejid stated, adding, "Of course, it is the Greenlandic people who decide their future." Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Og selvfølgelig er det den grønlandske folk, som bestemmer deres fremtid. Det tror jeg, der er en fælles forståelse for. Og at bygge frem til det, er også det, som alle burde have respekt for. Og selvfølgelig er mange ting, som der foregår i verden. Det er en foranderlig verden. For 3-4 år siden har vi nok ikke troet, at vi var her. Og de problemstillinger, vi har i dag, ikke var gældende. Har du været i kontakt med Donald Trump, den kommende amerikanske præsident? Nej, men vi er klar til at snakke sammen. Jeg tror, vi begge to er klar til at øge dialogen og række ud, og dermed også snakke om de ting, der samler os i den verden, vi lever. Ejid's comments highlight Greenland's push for greater autonomy while remaining open to international discussions. This openness follows past remarks from Trump, who referred to U.S. ownership of Greenland as a strategic necessity. Danish officials, however, have rejected the notion of selling Greenland, with Danish Prime Minister Mette Frederiksen reaffirming, "Greenland is not for sale and will not be in the future." Ejid stressed the importance of mutual respect in any dialogue, noting Greenland's unique position in global geopolitics. "We are ready to talk together, and thus also talk about the things that unite us in the world we live in," he said, signaling Greenland's readiness to advocate for its interests on the world stage.